Bono obuwibo taraba bokoeneki wakorwa Gusii asama meranyo yechigosori chokwegia gose drama anena sensemo yemegano gose narrative nabono nige skuru yoboroso ya Precious Hope ase county ya Kisii babeire ababwi kurwa sekerengo kya regionals gochia asekerengo kya nationals asama meranyayo skuru yo ya Precious boigonigo era chiko bage koimokia obonyangongo bworogongo rwa Nyanza ase boigo amamerania yera chiko baga okorekana sekerengo kelia kia national asensemo ya Embu ase omo director weskuru Samuel Gakonge nalekoba gagotebanga ogokora buya anene weskuru eyo ase emerobeli gosamarigania yo nigo yabwa yakire kobwatekana no kubwaterana kwabere kwanyere kobokorekana gati ya borokia na borokiwa Murikeito Vincent Onyanja noroboti rwa centre yobwagare Omurikia sensemo ya drama imeye county ya Kisii Geoffrey Ronyi akwena nege kombe kocha skuru ya Precious Hope maigajo koribia sensemeri ya drama ensemo ya regional ya sekerengo kyo kurumegano goze narrative nigato gide skuru ejubono ya koribia na koira na mbeyemo asebono batambokero kocha sensemo ya national zomo yigora korekane asensemeri ya Embu oja kristali kisano nibere omutinye yega okane tuachirega iga koretra wani trophy yabo bagwini at the level of Nyanza region drama festival for comprehensive schools ntageteko irali bageli gagwakera abana baito ba Precious mbiamona so go perform very well as a category ko narrative primary one bagwini at the level of region Nyanza region they were number 1 and they are proceeding for the nationals at him tuana go win that trophy for narrative the primary category. This is the first time and it's very historical. And we really thank Precious school for the efforts. Narrative no mogano. No mogano obwate chisemi obwate okurwa magana ye chisemi igoroye topic get. Abera topic yo bokurumi gosebe topic ye chisemi. Murane roberega kurwa maigiri gochia sabaro kiwaba. Onyena boni gasen tunde ntangani asega ke miaka 10 skuru ya berge kwabui yema ga yogo tatwaro mubui kurwa sorongo rwa Gusii asebono babera batangani nane mono kurwa sensemo ya Nyanza gochikogenda nationals nche trainer ya drama ga Precious Hope bono mbali ne skuru ga kobe bosia se drama. It's a performing school drama ndio hiyo wanaenda to the national level na Pochimotu, we are thinking on how to make things better than what this is just a stepping stone. We have drama club because tuliangalia tukaona wanafunzi kuna wale wanafunzi wako na talents that they can act. Korengana no motendio drama kurwa se skuru yem nere ni gago kairimono obubuyobo. And I'll say that it is indeed an achievement mali tumefika na kule tumetoka sio mchezo, ni ile kuungana mikono na hiyo ushirikiano ndio umetusaidia tumefika mali tumefika. Na himiza watu wote wale ambao wana watoto na wana kipaji, hii ndio shule mzuri kabisa ya kuleta mtoto wako. Chinga kyo chiboigo omoriki wensemo ya drama imeye county ya Kisii Thomas Bosiren ni gari gandige tambo kereke anase skuru ya Precious Hope okorebia asenseme narrative ensemeria ya mameranio a drama. Bono litikulia lero twachaga ya Precious Hope ili niko waletre trophy yabo nchibona uno secretary we sub county nacha no secretary we county na organizing secretary ili tobaletre kombe kyabo go se trophy yabo orengana no director we skuru Samuel Mireri oyubago kabero mu MC bwe godi yaichuni nigaba kerembiya aboroki wona bagona baibuli asoko bwaterana asenseme yega anemono asogo sira mangana rengete CBC na boigo nenseme yobo korwe skuru na nabo niga kirekoko nakotebune skuru ya Precious Hope niga ikarane tiamarago a CBC Siritulia leo ninde nomogoko ekenanya ora abosa wa tuchigete by Precious school fotora tele trophy tesabana baito bagugire kuchia national igo ninde nomogoko sana asabo saba mono na bali mu baito abo abero bakoromukia na abana baito tikiagera batubikire bone map mwako yegera matemo sogete usakonyora ni tutubabete abatangane se Kisii county iga Precious Hope ntole CPC
compliant. Nigo yabera moko gochase skuru ega ya Precious Hope yo kutoka igase county ya Kisii naga yo korambia asamngana yamamerania anemna nsemeria drama bono nigo barachi kwamerania asensemia nationals umuyigora kolekana se county ya Embu gochaka stariki sana ibiro mutinyo yegakane nokwege nabuna bacho koribya sesemo ya nationals. Reporter ya Ndizi TV kurose skuru ya Precious Hope yo kutoka imiye county ya Kisii veterani nchi Nkrokwa Vincent Onyancha.